Kabor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Haka arpulaitari urisau arja rapsan, haka por arbaji no paisngi. Ki pulet kilayo jingtep na Rangbah snong jongka arpo mer Pahammawleiñ, Riboy district balalap ya kawai ka Metïap jong ushenrang brio na kawai ka Ïing ja. Hadin ka jingtoket ka babnya ki pulet ka Bernihat police outpost. Ki lap bayo tau brio ubayap la itu tangkum uburu klem ka kerteng ka bapura. Bat udai ubawan belau kumbasan ne henrius nam aye. Ki pulet kila persang banwat ya ka kerteng bapura bat ka jakasyong ka pasa jong u Henry Kimlam. Kumta hadin bala pendep ya ki jingdong kam kat kum ki kendon ka an la ra ya ka Metïap jong u syaka jaka bu Metïap ha civil hospital nongpo. Bat la leru ya ka postmortem. La kerpat ya kinu-kinu ke itu ya uni ubrio bakin a jingtep syakini ki number police control room PCR nongpo. Mobile number kandai pra sanriu non pra sao san iwe sao. Hanriu kandai lai not iwe nriu non. In charge Bernihat police outpost. Hanriu kandai lai not iwe san ar. Kani ka longkat kum ka kruwa kubor na senior superintendent of police ka Riboy district. U champion uba shisha di uta uba itho ya uwepat champion uba tip panhapan yakun wat yaladi panjam shakmat nakatagadaw ni tepakan nongre snap yeng ka dangkam da u champion ka thalai u amritsem ka CSH gel technology jongka ka aya ka jingkran ka jingbet ka bajanai bat ka jingjali amritsem Pin real spa ya kak tien la jong pin dangkam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roy kan pa kakin tien risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kala deiru ka portion rai ha ka bakislading slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamut ru ya ka metba jong uknam tudaya kan mau kendit ho Lapan mi tak kapati CTV, naga mentah kecing mentoy upat ba.